Matías, va.
parte, Carlos. Siamo diretti parte. Incontrei un dia dopo lo sanno un diretto alla posta. Io vai a pagare un ragazzi, dice ci vuole a
cuánto pesa uno y cuánto pesa el otro, por mucho que choque. Pero eso no tiene que ver. ¡Vamos, defensa, va! ¡Fuerte! ¡Defensa! 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 ¡Vamos, Siria! ¡Vamos, Siria, va!
A ver se vos pagan o bocadillo doce. A ver se vos pagan o bocadillo doce, o filme. Vos pagan o bocadillo, que falta fai que me lo pague. Ou xantar. Xantar. É verdade. Eu não entendo, caralho. Eu aí. O que se supone que sou? Se frontear pero no exagero.